Jesusa Memorial Home. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Programa nga pakangigan ken pakalawlawagan kariti nagdudumang nga isyos. Pakangigan kariti programa ti gobyerno apakabenepisyaran ken mangitag ay kariti umili. Dito'y pay ti pakamuan ken pakangigan kariti nagdudumang nga success story ngagbalin asirmata ti kaduan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Get ita atuyen ti Angkor Manyo. Nagtaingan ken nagtutubo, awan problema ti progreso. Intayon mangidaulo, mapagbiagana probinsya tayo. Narimat asir mata, panedana makayayo, mataginayon panagturas tayo na andor nga Ilocano. Narimat asir mata, panedana makayayo, mataginayon panagturas tayo na andor nga Ilocano. Wen ka ba elang tayo? Mangalaken manalon, haantay agud ko ti ulo. Agtimpuyog tay nga Ilocano, Ilocos Norte, amatagin nayon. Narimat asir mata, pag naedana makayayo, matagin nayon panagturas tayo na andor nga Ilocano. Narimat asir mata, pag naedana makayayo, matagin nayon panagturas tayo na andor nga Ilocano. Wen ka ba elan tayo? Tay pasigkadang ginatanog ni Ilocano, ta isog mangipasin mo da agban nagbalay di tayo. Bad girl nga Ilocano sika, itisang germi nga mangidadaulo. Nariman tasir mata pinasingkadan ni Ilocano. Gubayan kinagaget ken kinalaing tayo, intayo nagkikaysa di mek nagiti agtutubo sa riket kisiti buo nga probinsya Narimat tayo. asir mata, inaipang pangrurag kapot. Sikat riman magtedrag sa tunggal pamilya. Gayam itis ang kaadlokin duay sa dinu. Kamangkin siksika laeng iti makapudo. Umisan kang tulag sa puri kasaludog tenga panubog. Denta pinapudok yung kinasantak ni Ilocano. Pinagpipinulig ken pinagkaykaysan. Isa yung pasikit ang kinarimat di Ilocano. Narimat asir mata, pag naedana makayayo, matagin nayon panagturas tayo na andor nga Ilocano. Narimat asir mata, pag naedana makayayo, matagin nayon panagturas tayo na andor nga Ilocano. Wen ka ba elan tayo? Wen kaya tayo? Ilocano, tumater ka, inka nagpapigsa, anyaman at titigka, umilim na andor lata. Bine ka masakbayan, intay rambakan, anyaman at titigka, umilim na andor lata. Okay, naimbag nga bigat sa amin nga sa ngapada, sumangbayan kala kayo ti programa tayo Sirmata ni Ilocano, dito laeng numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, ti RPN DSRL Radio Ronda Batak, agdadanggay tayo, agingga na ti oras ti alas 9, kaya tasapay kumata taribayin da kami manen, iti aday ito yung aldaw ti Martes, 17 ti mabilang iti bulan ti Mayo, tawen 2022.
nakabarbara nga bigat iti Martes gagayem ken kabsat. Anyway, at iti anak ken gayem yo ni Ronald Domingo, iti abiyang ti Master Control ni Engineer Mark Catuliao, iti supervision ken direksyon Station Manager Rod Sadjan, iti biyang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Haji Isidro. Okay, tinatagong daw ang kompleto ti programa tayo no hantay nga pangablakawen ti partner tayo ni Karubasita Makalibis. Karubasita, good morning. Yes, good morning to Karonda Ronald. Ken, good morning Apo. Kariti na itamang tartarabay. Iti programa Asirmatan ni Ilocano. At ti mananaputo na mapagayam yun ni Karubasita Makalipis. Iti Communications and Media Office. Iti Provincial Capital. Naimbag nga orasyon manan gagayam ken kakabsat. Idanon mi mananaputo iti programa ni Apo Governor Matthew Marcos Manotok. Asirmatan ni Ilocano. Kenti Communications and Media Office kita dalawan ni Mr. Jorby James Gumarit. Iti magnakem ken kooperasyon pala nga po iti RPND Sir El Batak nga imatmatunan ni Station Manager Mr. Rod Sadjan. Alawin na po dito apa pakangigan dagiti damdam magpo paspasama ken serbisyo publiko iti Provincial Government of Ilocos Norte iti dalawan ni Apo Governor Matthew Marcos Manot. Okay, ito na po ti papaulo dagiti damdamag nga may tampo kitang aldaw iti Martes Mayo 17, tawen 2022. Nakalalis po ti Aldao. Agmakalawas tumanan Karonda Ronald. Okay, di rabi gagayem ken kakabsat na isang ka dati victory party ni First Congressman-elect Mr. Sandro Marcos. Iti Fort Ilocandio Resort Hotel. Inatandaran na po dagiti bukbuklen iti Tim Marcos, kastamet na po dagiti Tim Mulong, kabiyatan iti kampanya iti kalkalpas nga eleksyon. Kanya po Mr. Sandro Marcos gagayem ken kakabsat iti panagsarita na impasingked na nga nangrugin nga nakitaripnong karigiti miyembro iti kabinete, baro kabinete apo ni President-elect Miss Apo Ferdinand Bongbong Marcos. Kang runa na po iti biyang iti Department of Public Works and Highways kapni ti kasta ket may patungpal makidawa po digite kang runaan nga proyekto kastamet na pagsayaatan na po iti probinsya iti kilara po iti umuna distrito iti Ilocos Norte. Kabiyatan nagagayam ken kakabsat nang rugimeten iti panagawad iti Peso Office iti Provincial Capital kadigiti manggundaway iti Sagip Nurse Program iti probinsya. Idi Kalman, Mayo 16 nga nagpatingga itang aldaw, Mayo 17. Mga digiti met nga manggundaway apo, gisubmit kay latan na po iti aplikasyon nyo, iti Ilocos Norte Peso 2021@gmail.com, yun iti www.working ilocosnorte.ph. Okay, mangiganap po noon niya pwede kita doon pa nga pa damdamag nga may tampo kitang aldaw po iti Martes dumngeg kayo lang nga po iti programa Asirmatan ni Ilocano. Ken kasi ka kanayin nga yawawi sa Karubasita when kasametan ti sasaaden ti panawen. Tas ken nga intay ipadanon Karubasita at aplika sa kita ammo iti andaanan wenno pakpakadaan digiti kakailyan tayo iti sasaaden ti panawen. Ken kasametan day kakanayin ko ngayo awis kaya po nga kakailyan no digiti problema wenno parikotyo at tinamnamain nyo nga makatulong makasulbar kadagita nga problema yo ket ti programa tayo ken ti estasyon tayo alaket haan kay nga rod nga agpangadwa mabalin nyo ti agtawag iti telepono bilang 6003869 ken ag-text kayo iti 0929-699-0370. Alawin na po nga kakailian mga karonda hintay ta rod den rugyanan ti agipadanon iti pakabuklan dagiti naisagana aramen ken sagud iti programa tayo kalpasan karigiti sumagmamano apam malagip. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ti oras na po alas 8:14.
Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Chef ni Berlina Argel nga taga-Gabot Norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo, ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siya high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta na pintas direct na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangin ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix karigi di butika ken drugstores iti lugar tayo. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naigeta sa suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagagatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon, ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken dekalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Pre, may super. Red Horse Super! Ang sarap! Red Horse Super! Ang sulit! Red Horse Super! Ang suave! Red Horse Super! Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 pesos SRP kada litro. Red Horse Super! Lakas ng super! Drink responsibly. Sirmata ni Ilocano. Alawin, natuloy-tuloy tiya programa tayo Sirmata ni Ilocano. Nagitulo din iti oras tayo na alas 8:18. Okay, kakarubasita, kasangwa ng inta aga shoutout ket nakadado dagiti aga buybuya kadagiti agundaway. Intaro din yun ang iya padanon ti kaudyan sa aden ti Panawen, manibo ti pag-asa di Westi, Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Okay, karubasita. Okay, frontal system no nagsabatan itinalami is kaya napudot nga angin, afektaran na iti pungtod ti kinamyanan a Luzon. Dito Ilocos Norte ket madaan iti naulep at angatang ken tsansa iti panagtudo, panagkimat ken panagguruod. Agpanuray iti kalalaengan na aging karapig sa pulo iti angin manipod amyanan na daya. Tibaybay, agdaloy iti kalalaengan aging kaanadawel. Mabalin nga mabot iti katayag ti daluyon iti may 10.2, aging ka iti 2.8 metros. May balbalakad ka iti mangalap, nga agananad ka iti dakyala daluyon. Narukod iti kalamis iti agsapay iti 25 degrees Celsius, ken mabalin abumara into no aldaw, aging ka iti 31 degrees Celsius. Ti heat index, wenno kabara nga intay marik na, mabalin nga mabot aging ka iti 40 degrees Celsius. Simingising ti init iti oras ti alas 5:25, ken lumnekinton malam iti oras ti alas 6:25. Ito apo iti kaudyan na sa aden ti Panawen, manipur iti DOST Pag-asa Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Sirmata ni Ilocano. Alawin kagayam kirabsa, tingkay lang iganti sa aden ti Panawen iti aday ito yung agmalem. Alakit agan anad tayo, tanabaralat ta iti Panawen, gagayam ken kaabsat, ano iti heat index na karubasita, mabalin nga dumano niti, ano tayo manotay ko na Tay index, nga marik na apoy tangal daw, ket mabalin nga,
bumara aging gaiti 40 degrees Celsius. Nabara po. ta, So nga digiti karubasita. wen. Luwawan iti nasken nga pananit tirwar. Dasay siya tapo. Hatay mapaniti kainaran, kainitan. Talined tila tanapo iti unag tibal balay Nagdigiti tayo. aday iti high blood na ken Correct. kasamiten. Aday uminom tayo latta iti Adu nga danom. Tapos kasta no Napo, aya. padada kayong managlingit. Alaket kaadwen tayo latta iti danom tapni kasta ket saan nga maparkagan iti uneg ti bagi tayo takasapulan tayo unay iti danom. Kaya lalo digiti anan. Adda iti high blood na nga kunan ket talaga nga narigat apo. Wen ore pa tayo kana daduma kat talaga nga ditay madaaran deti Pudot. kapudot na talagang super pudot. Okay, nang itulo din iti oras tayon, alas 8:22. Okay, karubasita, intaro din rogyan ang idanon, digiti na isagana aramen ken sa guday iti programa tayo. Okay, awampay. Ito nakapilang nga report apo. Awampay. Okay, at ipatangatang tayo apo dati panagsarita ni Apo Sandro Marcos apo kabayatan ni tinaisangkat nga victory party na idi Rabii kaputa naisangkat apo dito iti Sierra Madre Bulro, Manibuliti Fort Ilocanga, Jalanan. iti Barangay Kalayab, Lawag City. Kung namarot ka rabasita, adaliti ng Yaplo di Dirabi. Kaya talagang narway, nga supporters ti Familia Marcos, iti nagatendar, karubasita, hantay nga na palpas, kada ka din ni Apo Senadora Aimee. Awan, ori ni Apo BBM Awan. Nilang nga rod Apo Sandro, iti aday Dirabi. Kan kasama tayo digitay ni Apo Angelo Marcos Barba. Adda ni Apo Congressman Angelo Marcos Barba piso nga napintas apo dito na isangkat nga victory party ni Apo Congressman elect Apo Sandro Marcos gaputa nakatado iti tao kasama ita na po digiti nang sapsampoy ken ko nakabiyatan iti kalkalpas nga eleksyon ket diti apo nga makita met iti ragsak apo ti baro nga diputado tayo iti muna nga distrito iti probinsya nga Ilocos Norte naubing ko nam karubasita ngem nasa gitsit nasa ririt ket ado digita imang namna mga taga Ilocos Norte kang runana iti first district nga dadu nga pagimbagan iti maipaay na babaen iti panakabutos na akas congressman iti umuna nga distrito dito probinsya tayo nga Ilocos Norte Karuba sita nang nanguna ket ti amana ket haani na magawidan talaga nga ison ti sumarunong nga presidente iti pagilian tayo nga Pilipinas di ba Karuba sita ito nga adado tata iti pagimbagan iti pagilian tayo Pilipinas kang runana iti probinsya ti Ilocos Norte iti panagtugaw dahiti sa anen na bumurong kadaraan tayo nga Ilocano paada tayo nga Ilocano kuna tayo ni Apo Ferdinand Romualdez Marcos. Alexander Marcos. Okay, alaman kakayem ken kabsat nangiatulo din iti oras tayon alas 8:24. Tuloy-tuloy lata tintaya panagkakadwa panagdidinanggay ti programa tayo Sirmata ni Ilocano. At apo digiti mamayor pa iti may kadwa nga umuna ken may kadwa distrito apo kaputa nakita tayo met digiti kakadwa apo nga mamayor ken nagatender apo kadeti siyang katatanga victory party ni Apo Congressman-elect Ferdinand Alexander Marcos iti Fort Ilocanga Resort Hotel iti Rabii gagayem ken kakapsat ket intay man ipatangatang no anya po digiti na sarsarita namet kabayatan na po iti panagbitlana panagsarita na panag-thank you na po kadigiti nang sapuyot ken kuana kabayatan iti eleksyon kasama ten iti Sibukel nga Team Marcos apo nga nang bukmang bukbukel iti nga grupo ni Apo Sandro Marcos kasametan na po iti kadametan nagsarita pi apo digiti daduma nga nang itandudo ket kuana kabiyatan iti panagkakampanya apo nagsarita ni Apo Vice Mayor Vicentito Tutulaso Tilawag City ni Apo Bukal Saul Lasso Attorney Saul Lasso apo nagsarita met kasametan ni Apo
LMP President Apo Fidel Simato gagayam ken kakabsat nga nangi biyabkasan damit no kasano apo ti panaganayas iti grupo da ken kasamet yan panakabukyal na po iti grupo iti Team Marcos kabayatan ken sakbay iti panagpipili. Nga mamong karubasita, yaka mo no na ipalapayag king kanweno na damdamag mo. Di ba ni Apo Vice Mayor Vicentito Toto Lasso, ket awanan gasat, amutay metan nga nagkandidato ka sa kinamayor, Ken. di syudad Tilawag. Ket ada di kitay dumandanon nga informasyon, ada di kitay mangmangiganta, haan nga ta nga isunto ti alaon kunada ni Apo Governor Macho Marcos Manotok akas agbalin nga administrador iti diyang ti gobyerno probinsya wenno agbalin nga legal counsel kunada. Ala, kita entay to karon Ronald kaputa dagiti kakadwa po ti Marcos nga awan iti gasat na addan tulad ta apo met iti posisyon da sigurado. Ti pamilya Marcos kuna. Iso nga Tay may palpapayag namin kada karubasita. It's either kunada amangan no pagbalinen ni Apo Governor Macho Marcos Manotok akas sa legal counsel ti probinsya wenno ibagada nga administrador wenno provincial administrator. Well, talaga na lang met apo ni Apo Tutulaso. Awan ti sa pulong kanya na ti panagserbi na karubasita. Wen, nga mga gaputa awan iti gasat na po adala tami iti tiyempo. Panawin. Weather No wen. Iso nga siguro na nga gasat ti agbalin met nga mayor. Ngem, atay kunan ni Apo Sandro, amin nga kakadwada po madandamet iti posisyon ti papa iti apo. Kasama na po iti panagbalin nga umuna po nga congressman iti first district na Apo Congressman elect Mr. Sandro Marcos gagayam ken kakabsat ket sigurado na po nga adu digiti proyekto nga maibukbok iti probinsya ti nga Ilocos Norte kang runan na po iti umuna nga district iso nga dita apo iti antabayanan wenno kitain tayo apo iti masangwanan nga aldaw apaman nga makapagtugaw da iti Pesto apo intunom Hunyo 30. Okay, ngarod karubasita intay padano na Wen, panagsarita ni Apo Congressman-elect Sandro Marcos. Okay na, engineer? Ay, adabit ti report. Okay. Okay. Adabit ti report. Intay danon ti report. Iya padano kada tayo ni Station Manager Rod Sadjan. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Manager. Good morning and please go ahead. Manager. Okay, engineer. Awan sa baka mo monitor ni manager. Okay. Apo manager, Rod Sadjan. Madin Sumurag. Okay, go ahead, manager. Okay. Okay na. Hello. Yes, manipagiris mo dito'y City of Batak. Madama pala yung dito'y na San Juan Amisa para iti Thanksgiving Mass para ka dito'y Farmers Festival 2022. Dato'y ket tinawen nga aramiden ti city government hindi pa tiyempo dahil Diyos salwad na nga po Mayor Jesus Nalupta aging gana kadagito'y agundaway. Dato'y Farmers Festival na imuno na ket naiwayat dato'y na Santo na Misa kas panagyaman met kini Apo Diyos ti adu nga parparabor para kadagiti agtaltalon. Malmalpasan dato'y na Santo na Misa kalpasan na ket ma-open to met 10 dato'y farmers mo dahil panangawag na ka dito mismo ng Imelda Cultural Center ken maibunong dagiti nagduduma nga farm equipments, harvester, dagitay planter, napay hose, agricultural hose, ken kasamaten dagiti dadua pay. Okay, kasarito tayo malabit ni City Agriculturist. Sir, ano dagiti mapasama kiti dato ng altaw dakay mangibinsa-binsa kas lead agency kada ito'y Farmers Festival Apo Agriculturist, sir. Mo naman ti amin kablaawak dagiti listeners tayo iti naimbagag sapa. When sir, bali ti activity ti tatta is opening ti festival. So, at the opening festival, may gidan pa nga mablessingan dagiti agdudu mga pharmaceutical kas lako madigi harvester tayo, combine harvester iti para rice nga makapagsasagay santong iti kada barangay. Dapay iti treasure tayo, deti hold on treasure ko na tayo. Sa digiti kakabsat tayo nga manalon nga usaranda di garaming amin. Sir, tapno probetsaran nga pagpakanti karakan. So dapay lang hold on treasure tayo. Kasamat adanap sa sprayer, 1,000 unit ka water pump.
tractor kun multi-cultivator kun electric water pump, sir. Kastamat adan to contest tayo nga best painting contest itatang bigat deti kinaimasan ti luto ti babae nga manalon una asawa ti manalon kun digiti pinaka tayo digiti kinadakpilan iti produkto digiti manalon tayo, sir. Kastamot nga dapat deti daniw tayo. Deti pinagdaniw tayo digiti manalon tayo. So at contest na, sir. Kastamot nga deti vlogging contest tayo kun deti exciting TikTok challenge digiti kakabsat nga manalon. So basically data ti kangron nga activity itatagsa pa. But into numalom isa di final judging tayo digiti agkakapintas manen nga dapayan tayo photo booth kun gulayan ti barangay, sir. So kadagiti barangay manan para kadagitay dapayan ken photo booth. Yes, sir. Kada barangay manan iti nang i-establish ron tayo kun maragsaka na nga makipakaamo nga ado digiti nag-upgrade. Pimintas manan digiti na-revive, na-upgrade digiti dapayan na, sir. Okay, so one day affair lang dato, yes, sir. 2 days, sir. Bali second day nan is DJ distribution ti makina kun detay culminating activity on awarding of winners, sir. Okay. Thank you very much, Apo Alan. Okay. Tajay Ronald ni Mr. Alan Abad, the City Agriculturist Officer in Charge ti City Government of Batak. Malpasan ti misa, agroraran dagiti empleyado, of course, indolwan ni Apo Mayor Albert Dagyuchua, ken kasamatan ni Vice Mayor Windel Dagyuchua, dato'y nga panakaywayat ti nasantuan misa. Agturong ti dagiti city employees kasamatan dagiti Apo nga manalon dito'y mismo nga Imelda Cultural Center. Talaga nga dagito'y side sangwanan both sides na ipalimbon dagitay agricultural equipments kinadakamat ni Mr. Alan Abad Tatay, OIC City Agriculturist iti syudad ti Batak. Ket idi last year no malagip mo in report man nga every municipality every barangay ket adda dagitay na establish nga dapayan ken kastameten dagitay photo booth. Dagiti manen ti maramid ken dagitay TikTok challenge dagitay namnamayan tay manen nga maramid. Idi last year no adda dagiti napipintas nga photo booth kada dapayan ket kunada karod nga adda dagitay na-upgrade nga photo booth ken of course mabaling nga dagitay nainayon at tinag-champion ni last year no Jack Mariro ket datoy barangay Sumader ti maysa kadagiti kapipintasan nga booth idi last year. So kasi ko na ni Mr. Abad Tatay ado tinag-upgrade ado tinayon da kadagitay photo booth ken dapayan da so nga mabalin nga dagitoy tatati may samanan kadagiti may showcase nga showcase ito datoy Farmers Festival 2022. So dayjay ti damag manipud iti syudad ti Batak para ti Sirmatan Ilocano di RPN Diesel Radio Ronda Batak. Rod Sadjan report. RPN Radio Ronda Live Report. Sirmata ni Ilocano. Alawen, gagayam kaya na kakabsat, yung kaya nang iganti report ni Station Manager Rod Sadjan, pakasaknan pala ka dito yung panakalukat dito yung Farmers Festival, dito yung syudad ti Batak. Okay, siyang katapo dito Thanksgiving Masa po nga naki-partisiparoan nun indolwan na po ni Apo Mayor Albert D. Chua. Kasama ito ni Apo Vice Mayor, Attorney Windel Chua, gagayam kaya kakabsat. Nga dito Farmers Festival po, ket tinawen nga maisay-siyangkat iti Batak City nga imunan nga indrugi di Apo Jesus Dalopta Senior Apo. Okay, alawan na gagayam kaya na kakabsat. Aga sublinto ti programa tayo. Katpasalan ka din sa magmuna pamalagip. Manipod palaeng ti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:35.
Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver bago po siya gumamit ng iBerry. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Bali, ano po Sir June ang nangyari sa mata mo? Napapansin ko, pag ako nagdadrive, yung aking mata, mga itim, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, lumilaw yung aking mga mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim pagbumula ng aking mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasaritaan kadagiti pinatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti di kalidad ken personalized a funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti de kalidad a serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. When tumawag iti globe number 0995-951-1711. Kenti smart number 0947-808-0529. Kenti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. The Crispin and Susing Funeral Homes katagaw-awaten ti pre-service in cash or installment basis. Para tinadong impormasyon, tumawag lang iti 077-600-0829, 0995-951-1711, 0947-808-0529. Sirmata ni Ilocano. Okay, alam na pagsubli ti programa Sirmata ni Ilocano. Awan na po hindi rabi kas nakunatay iti muna nagundaway apo na isang kadati victory party ni Congressman-elect Ferdinand Alexander Marcos iti mismo Fort Ilocanjo Resort Hotel. Nga inatendara na po dito digiti mangbubukel iti Marcos kasameten digiti timulong kabayatan iti kampanya. Adamit po dito ni Congressman Angelo Marcos Barba iti 2nd District. Adamit po digiti Mamayor manipo di Adams aging gaijay Badok. Nga madamit po digiti hangko nakita nga Mamayor gagayem ken kakabsat so nga mabalin nga kumikum damit no nang isang kadamit iti bar party kada iti bukod da nga ili. Damit po ni Apo Mayor Albert Chua iti Batac City. Ada po iti Karasi, iti Adams, iti Pidig, ano pa iti Dumaya nga ada po iti Sarat. Okay, ada po Apo iti. Kasama iti ada po Apo nga naki-participar met kada ito nga victory party ni Apo Congressman-elect Ferdinand Alexander Marcos. Alaman na po yung teman denggen, ken buya na po dati panagsarita ni Apo diputado, nabutusan nga diputado iti muna distrito iti probinsya, Mr. Alexander Marcos gagayem ken kakapsat. Yun lang talaga kinakabahan na magsalita at na mag-speak sa harap ninyong lahat. But I am here to, of course, mark this momentous occasion. It is not, hindi lamang tagumpay ko, kundi tagumpay nating lahat. Dahil unang-una, gusto kong sabihin na hindi ko to talaga magawa kung hindi sa tulong nyo sa lahat ng ginawa nyo para sa akin. So, first of all, I would like to thank
Unang-una, lahat ng ating mga kasama na mayor and ang mga iba't ibang mayoral candidates, kahit hindi magkasundo sa kanilang local na laban, ay nakipagsama pa rin sila para sa aking kandidatura. Kaya ako ay nagpapasalamat sa ating mga mayors, sa ating mga vice mayors, of course, to my tito and future seatmate, Angelo Marcos Barba, ang buong Team Marcos, some of the kapitanes, and sa lahat ng aking mga kaibigan na nandito lahat ngayon. And of course, ang aking campaign team, ang aking campaign manager, si Sir Ryan Remillo, of course, ang aking campaign team, ang VFF, headed by Attorney Sandro Obra, and lahat po dito na parte ng Team Marcos, lahat po rito na tumulong sa aming tagumpay. At I just want to start with konting storya lang, na nung ako ay nagdesisyon para tumakbo, ay nagdesisyon ata ako mga, I think, January or December. January of 2021 or December of 2020, doon ko na sinabihan kay Sen Aimee na mukhang may balak na talaga ako tumakbo. At sumigaw siya sa akin, sigurado ka ba? Baka sasabihin nila, peke na naman. Pero nung ako po ay nagdesisyon na tumakbo na bilang kongresista, ay nag-survey yata kami. I think it was September or October of 2021. At sa totoo lang, sasabihin ko sa inyong lahat, medyo nadismaya ako dahil nung lumabas ang survey sa una, nasa 28-30% lang ako. Nasa 70% yung kabila. Kaya natakot talaga kami. At nagdalawang isip ako at sinabi ko sa sarili ko na tama ba yung desisyon ko na tatakbo ako? Baka mahihirapan tayo dito, baka mapapahiya ang pamilya Marcos. Pero nandito tayo ngayon at nandito ako sa harap ninyo bilang congressman-elect at pwede kong sabihin na pinaghirapan ko talaga to. Pero ang mas importante at ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa harap niyo ay pinaghirapan niyo lahat ito para sa akin. Kaya napakalaki po ang aking utang na loob sa inyong lahat. Hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa niyo para sa akin. Sa lahat ng ating mga mayor and officials na kasama natin, Mayor Nico, magugustuhan mo to. Katulad sa sinabi ni Apo Fidel, humingi na po ako ng wishlist sa ating mga kasama na officials. And nais ko po ibalita na nag-meeting po ako sa incoming DPWH Secretary, si Apo Manny Bonuan. Balita ata yun, hindi pa ata alam ng iba. But anyway, ang ating kakailian ay magiging DPWH Secretary at magpapalista na ako ng mga projects para sa ating mga kasama para naman tumulong sa ating mga kakailian. At napakarami ang kailangan gawin sa unang distrito. At maraming madaling low-hanging fruit na pagsimula ng July 1, pwede nating gawin kaagad. Pero para magawa natin to at nanalo man o hindi, natalo man o hindi, lahat tayo dito sa kwarto na to ay magkasama na. At kailangan ko ang inyong tulong para maunlaran na ang unang distrito. At ipakita natin na ngayon na may Marcos sa unang distrito ng Ilocos Norte ay dito na talaga nagsimula hindi lang ang pagkakaisa kundi ang tunay na pagbabago dito sa unang distrito. Kaya sana naman samahan niyo ako sa aking kilusan para sa pagbabago. Sana naman samahan niyo ako sa napakaraming plano, sa napakaraming balak na meron, hindi lang ako, kundi si Presumptive President-elect BBM. Natutuwa na nga ako, Apo, nung the day after elections,
tawa kami ng tawa, pati yung tatay ko tawa ng tawa. Tinanong ko sa kanya, ba't ang saya mo ngayon? Besides na nanalo ka, ba't ka tumatawa? Sabi niya, alam mo, nung nanalo si Duterte noong 2016, nung umiikot ka, ang daming nagsasabi bigla na taga Mindanao. Ngayon kapag umiikot ka, ang daming nagsasabi na Ilocano pala sila. Dahil alam naman natin na ang tinatawag ngayon sa Davao noong nandun ang biro sa mga congressman na ang Davao, alam to ni Kong Angelo, ang Davao ay tinatawag Holy Land dahil nandun si Apo PRD. Ngayon yung Holy Land ay magiging Ilocos na. Kaya napakaraming opportunity at kahit hindi pa ako nakaupo bilang congressman, ipinapangako ko po sa inyong lahat na ako na po ay umiikot sa mga iba't ibang departamento. Ako na po ay humihingi ng tulong para sa ating mga kakailan para pagsimula ng ating pagserbisyo sa probinsya na to ay we are going to hit the ground running. We are going to make sure na lahat ng ipinangako ko sa kampanya ay ipapatupad natin at idadagdag pa natin. Kaya para mangyari to, kailangan ko talaga ang tulong nyo at ang inyong pagkakaisa. At sa mga talagang tumulong sa akin at hindi nalusot ngayong halalan na ito, huwag kayong magpahinga ng masyado dahil malapit ng 2025. Pero for tonight, ayoko muna pag-usapan ng politika. Ayoko muna pag-usapan ang laban na pinaghirapan natin dahil alam na natin lahat kung gaano kahirap ang ginawa natin bilang wala pang Marcos na tumakbo sa unang distrito. Kaya alam natin kung gaano kalaki na bagay ito. Ang gusto ko na pag-usapan natin ngayong gabi na ito ay ang ating tagumpay at ang mukhang maliwanag at napakaganda ng kinabukasan ng Ilocos Norte, ang maliwanag at napakaganda ng kinabukasan ng unang distrito ng Ilocos Norte. And hopefully, ngayon na nandun si Apo BBM, sana naman pag magdi-dinner na naman ako ng pagpasalamat, hindi na dito sa Fort kundi sa Malacanang. So, I will end my message of thanks with this. Na itong Team Marcos ay hindi lang naging team, kundi naging pamilya. Kayo po ang aking mga kapamilya. And I hope you know na our journey does not end here. And nandito ako bilang public servant at your service para sa inyong lahat. So, once again, I would like to thank you for all your hard work. I would like to thank you for all your help. And I think, ang huli ko na lang sasabihin, kahit hindi tayo nakasession, may joint bill kami ni Kong Angelo dito sa Fort Ilocandia na ipapasa natin ngayon. At yung bill na yan ay bawal umalis dito na hindi kalasing. At yan ang binibilin ko po sa inyong lahat. So, let's all drink. Let's all be merry. Papainom ko kayong lahat hanggang hindi nyo na kaya. Diyos unay, tiag nina agbiag, Ilocos Norte apo. Sirmata ni Ilocano. Okay, dedya pwede pa nagsarita ni Congressman-elect Mr. Sandro Marcos. Kabayatan na po iti Victory Party na iti Fort Ilocandia Resort Hotel iti Rabi. O man nangiganyo. Ana. Ka man lang di Rabi eh. Haan. Ayaw ko na nalata di dyan. Nga awan, agaw awin. Nga mabartek. Joke lang di dyan. Talaga nga makita po ti kinaragsak da. Kapit ti panagbaligi dito nga eleksyon. Ket, hamet nga mabubusa po iti panagyaman na. Ikadigit iti multulong. Kabayatan na po iti panagkakampanya kasamet din ti mangbukbukel iti Team Marcos nga bilang na po nga handlay nga Team Marcos no diket Team pamilya nga kunana ket iti panangabak da po ket isumet iti panangrugi iti panagpintas nga panagmukas
When no napintas nga panaglukas iti si Bubokel nga probinsya nang when dita iti first umuna nga district. distrito. Wata ko na kat damo nga dati Marcos ang mabutusan nga congressman iti first district. Alam mo tayo meten. Di kita nag-congressman dita nga napuutak ket ni kwa nabayag niya po Ablan. When Ablan. David. Wan. Tapos nag-congressman mo dita ni Apo Rudy Pariñas. When? Ni Apo Ria Pariñas. Yes. Sa isot sumaron di kita lang ti may matandaan ang congressman Well, iti first district Carubasita. When ket itat tatanang abak met apo adu digiti maaramid kasapulan nga maramid iti Ilocos Norte kuna nakangruran na po iti mo nga distrito digiti kasapulan nga mapapintas ma-renovate kasameten maipasdek pa apo nga proyekto nga pagsayaatan digiti ka probinsyaan kangrunan na po iti mo nga distrito ket apaman nga agtugaw apo no Hunyo 30 nga panagsapatada July 1st kuna na ket mangrugin iti panagmukas panakaisayang katapo digiti napipintas nga programa kasameten proyekto iso nga kitkidawen metapo ni apo Sandro Marcos iti nanaya po nga kooperasyon ken tulong iti sangka probinsyaan tapno nanaya po iti panagduras iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Lipaten tayo pala nga po iti politika kunana. Kunana nga kayat nga mapagsaritaan iti politika pa lang kadigito nga gundaway kunana nga rod Carubasita amon ti amin kunana. When? Dadya amon ti amin isok na nga ba? Correct. Ken kastamot tan dadya na pagusto ka sarita na nakadwa naman ken saan patas pareho ti na ipaay a serbisyo. Correct. Oo. At syempre amo yo amin na puti politika ay ayam laeng dayto. May salang aldaw. May salang aldaw. No awan gasat adan to man na po sa baling agundaway kalpasan iti talong nga tawen iso nga digiti awang gasat na po makikadwa kay lata na po iti agdama nga agtuturay tayo tapos iti kasakit na pintas iti panagduras iti sanga kaprobinsyaan nang nangro na po ket ni Apo BBM presumptive president-elect ni Apo BBM po ket may isa nga Ilocano tubo iti Sarat Ilocos Norte ket talaga nga no Ilocano ket syempre may pangpangruna mata po iti probinsya tayo nga Ilocos Norte nga pagdidinamagan ni tata iti entero nga lubong gaputa nakatado karon daron nagti nang kapkablaawen kani Apo BBM manipod iti nagduduma nga pagpagilyan lideres apo iti nagduduma nga pagilyan iso nga tatanta ni Apo BBM ti presidente na po nabutusan nga presidente ti Pilipinas saan nga linged nga nakatutok betata dagitay tattao iti entero nga lubog iti Ilocos Norte. Wan Carubasita alaket tay ko na tay nga ruden tay ko na sarungok dete ko na ni Apo Congressman-elect Sandro Marcos nga paten iti politika kadagiti agon daw ay di na kahit na mapagsaritaan taamon ti amin kunana alakyat dadya ammo tay ti amin para kanya kay nagdesisyonan kita tao Carubasita ken kasamaten dadya nga rod nakadwana ken saan patas pareho ti na ipaay nga serbisyo kadakwada nga mamaming Carubasita mapaspasama kay dito pagilian tayo nga Pilipinas no saan mo nga nakadwa tay nabutusan ket adatay lablabit na kung natayo man nga naging ginag iti maipaay nga tulong serbisyo kada ita nga lugar di ba Carubasita ana ket amo tayo hantay nga agin ko natatalaga nakadwam ken saan ket adala tadi kita ikaro na gunggunam tadi nak sinuportaran kunan yan pala haan nga di kita apo ti pampanutenen nalpasen ti eleksyon tinasken tata ket panagduras panaka-i-implementar po digiti nagdudo mga proyekto nga pagsayatan iti sanga probinsyaan wen iti sang kapagilyan. Okay. Lawan Carubasita ag-shout out ta kada digiti pa shout out dita pay pulos naga-shout out. Okay karo kablawon taman mo na digiti listeners tayo dito Batak Public Market. Good morning kada kay amin na sanga padan ta. Kasama ta digiti listeners tayo dito Barangay Bawa West. Dito syudad ti Batak ipang pangrunak man iti pamilya Tino Motibiang. Misis ko digiti babalasang ko digiti Caruba Minta. Kasama ta ni Manong Birhel Biernes. Ken kasama tan data taruhel kay ni Nana Rosie Rigonan digiti Malubay family. Iti barangay Nagbakalan Batak. Ken kasama
Meten, ay kablaawan tayo pa, da Comadre Cristina Makatumbas, ni Tata Bidal, ni Nana Agos, ni Tata Juan, ni Nana Tansing, ni Manang Alice dito Barangay San Pablo, iti ti San Nicolas, ni Ninang Carmen Sid, kay ni Kagawad RD de la Cruz, dito Barangay San Julian, dito ay Syudad Tibatak. Okay, Karobasita? Wen, blessed Tuesday morning, kadatayo amin, kakabsat, kuna ni Ma'am Mean Edo, ni Ma'am Soraida, happy morning sir and madams, likewise to everyone. Okay? Di September, good morning sir, madam, and all viewers. Kape-kape, mga idols, habang dengeg. Kunan, alaben, ala irap-rapin mo ma'am ate, agkape. Kabayatan nga, agbuibuya ka ng dengdengeg kay di programa Asir Mata ni Ilocano. Ni Ma'am Jodeline Pagtama Gamit, good morning ma'am and sir. Okay, kasamat yan ka ma'am Jodeline. Ni Jonah Bal, good morning Sir Ronald and Ma'am Sita, kastamet amin nga viewers. Okay, thank you ma'am. Ti panagbibuyayo, panagdengdengeg. Ni Ma'am Remy Akdal, Ma'am Sita and Sir Ronald Domingo, good morning. Okay. Ganda Edo, May Ann Edo, good morning. Happy watching with hugs from me. Kuna ni Ma'am Remy Akdal. Okay, ni Ma'am May Ann Edo, thanks and good morning to Ma'am Remy Akdal, sending love po. Kuna na, the heart ngayon send na. Ni Adriel Aquino, good morning. Sir Mata ni Ilocano. Okay. Agsarita, Kati Ilocano Balong, Sandro Marcos, kana ni Ma'am Remy Akdal. Alakat masasanay namin ti agsar-saritan ti Ilocano. Wala nalalang pa yung agsaritan ang taon na duma, di ba karon daronal. Ado dati kita may ragrag pimet ni Apo Sandro nga kuang nalaling agsao ti Ilocano. Ado di kita yung mangibaga. Dati kat manggagantay ka kita kakailihan tayo. Mas nalalaing agsarita ti Ilocano ni Apo Sandro ni Apo Gugong Isat kunada. Ala, syempre ni Apo Sandro ngamin Apo di Makel iti Ilocos Norte nagbasa diti Ciudad Ilawag kabiyatan iti pa nagtakya mi dinhi Apo President elect BBM makas gobernador ti Ilocos Norte di nabayag met base di ba karon daron ali so nga di mo ko di proclamation rally da di ba nakan di kita pada nga teenager ide nga Apo nakado di kita taray-taray nga mapan selfie kanyada or di kita kakabsat na correct di kita kinabadungalan na kinaeskwelaan da. Okay, so galing mo talaga Apo Sandro Marcos kung napay ni Ma'am Remy Akdalwen talaga nalaing ma'am iso nga ubing pa nyam talaga nga namnamayan tayo iti napintas nga serbisyo na panakay padurasap po iti Ilocos Norte. True kung namet ni Sir Jeff Cabias. Dita Suba Paway. So, ba deta? Kumpadre, ni kumpad Jeff Cabias dito Suba Paway, Ilocos Norte. Oo, kasamit nga na yung bag nga oras yung manen, Ma'am Marianes Mani Arsaga Diga, nakabakasyon dagayam dito Ilocos Norte, iti Ilinga San Nicolas, adada iti Barangay 5. Adaro chocolate mo tataa. Wampay di ka pa nakita korti picture na kadamang bambini. Nakabakasyon ka, friend. Kung 2 weeks kami nga home quarantine kuna nalay so nga tsaka mo siguro syempre ay kinay kayat da tapi di ka sakit mas safe da okay kuna na toy bad trip kada giti tao dita Ilocos nga mangibagbaga nga awan na aramidan ti Marcos dita Ilocos dure isupay aging bobolsat kay kit gay ana datta digiti pagpagnaan nga kalkalsada aramid pala di dati President Ferdinand Marcos nalahangalingan Apo nga makita temet ito niya digiti na patakder kabiyatan na iti panagturay di Apo Presidente Ferdinand Marcos ket iti panagtugaw to Apo ni Apo BBM makas presidente ala syempre makita tayo tumet Apo na nyamet digiti napipintas nga plano na iti probinsya te nga Ilocos Norte nga adda nga maipangpangruna. Okay, good morning kan kumusta kayo manen? Manong Arsenio Makalutas, kumusta kayo na nadali dita Hawaii ni Apo Ferdinand Colo mga taga Barangay 50 Butong Lawag City nga damit ni Isla ti Hawaii ken ni Mr. Orlando de los Santos da manong Eddie Mercado ken ni manong Raynor Rojas nga dati nga Barangay Chairman dita Bacara Ilocos Norte ning bag nga oras manen Ma'am Jeca Reseles dita Hawaii, Honolulu, Hawaii. And kablawan tapay Damam Tessie Castillo. Kasama ta ni Engineer Erminio Castillo, ni Engineer Pedro Agcabili, ni Engineer Luciano Domingo. Karita taga Provincial Treasurer's Office kablawan taman Damam Dindi, ni paring Albert Marquez kanda Provincial Treasurer Mrs. Josephine Kalahate. Ken amin nga department heads sa dita Capitolio. Dadamet amin di rabii karon darona. Wala syempre. Okay, Dam Josie Kalahate, Damam Lilian rin. Okay, nakita tayo met amin dita.
Apo Luciano Domingo ni Provincial Engineer Luciano Domingo Jr. Apo at dadamit amin dirabii dita Fort Ilocanja Resort Hotel gapo kadete na isiyangkat nga victory party ni Apo BBM ni Apo Sandro Marcos. Oo. Okay, karo basita, teko na nga rodan ngayon to kanong katang victory party ni Apo BBM. Kanto kanong nga dito Ilocos Norte, no din kat ije to kanong Malacanangin. So pa ay dito met agdir di Malacanang kunana ket alas sapay ko mata mapantay to met di Malacanang. Syempre, Ilocano tayo akat masapol nga mapantayo met anan matangan to no anyamet Apo dito mapaspasamak kabiyatan iti panagturay to na Apo BBM gagayem ken kakabsaan. Alamen Apo iti sa bali pa nga damdamag Manipur iti provincial capital. Okay, may Anda. maudin karo basita, ket mapataurasan, okay? Adapeng ay naalala. Oo. Okay, nang rugi man na po iti panagawat ti Public Employment and Service Office iti Provincial Government of Ilocos Norte. Iti aplikasyon dagiti agkalikago mamanggundaway apo iti sagip nurse program iti probinsya. Segun kay ni Mrs. Ann Marilicet Atuan, head ti PESA office, agpaon iti duang aldaw ti panagawat dati aplikasyon nang rugi di kalma na paging itang aldaw Mayo 17 iti dayto nga tuwen. So, ilalawag na po ang mga ramid lang iti application letter, maiturong ken ni Governor Matthew Marcos Manotok. I-attachment apo iti transcript of records, certificate of board of ratings, PRC ID, certificate of trainings, ken napalabas nga employment wenno nagtrabahuan. Kunana digiti interesado ket direkta nga ipatulod iti aplikasyon iti www.workinilocosnorte.ph wenno iti Ilocos Norte Peso 2021@gmail.com. Ti sagip nurse program ti probinsya ket tinawen na po nga iti Jaya ti probinsya nga indrugi apo ni sigod nga gobernador nga itan senador Amy Marcos ken intultuloy apo ni Governor Matthew Marcos Manotok. Pamati ti gobernador abo ben iti nasa programa ket madan iti pagtrabahuan digiti nagturpos iti nurses bayat nga iuray da iti napimpinta sa pagserkan wenno mapanda ijay balasi taa. Okay, alam mo na kablaon tayo pa ni Zoraida ni Ninang Nympha Dela na imbag nga orasyon ko na ito. Bye everyone, kasirmata ni Ilocos Norte and everyone stay safe tayo. Amin kakailan ko na ni Mami Remy Akdan. Di kalma, di may palaon amin ang gagayam kan kakapsat. Na isang kata po iti press conference, iti biya nga po iti Ilocos Norte Electric Cooperative, mainagya po iti parag nga tumanen, iti singir, iti kuryente. Itan to mapagsaritaan to. Inlawlawaga po ni Apo General Manager, Mr. Dingag Digos nga, ado apo iti rason, no apay nga bigla manen nga mato iti presyo, bueno singir, iti kuryente, konsumo iti kuryente, apo, ita nga bulan iti Abril ta kunada po digida do mga nakaawatan iti bills da po ti kuryente gambi pa kami naawat kasla nagdoble apo iti singir iti rumrumbar kasla nagriron sa dayjay nagreading kasla kasjay ala inlaluag da po kabayatan iti press conference da idi Kalman da Mr. Noel Andres sa damit da po resurrection dita Inex substation lawag nga adu apo iti rason no apay nga mato iti konsumo wenno singir iti konsumo ti kuryente. Ket dita apo nga no daddo makas na di maawatan ngem ala iti panangilaw labag da apo no adalemet nga nasaya at talaga mapanmet iti kasangem kadatoy apo kas na nagrigat nga panunuten nga kasalatan apo iti kaalistomet iti panagngato iti singir ti kuryente. Ado apo iti ibagada nga rason. Naapay nga mato masamit na dati loob supply and demand nga kunanda gagayam ken kakabsatan no iti kakasingal aldaw nabara iti tiyempo at dumetang iti makonsumo iti kuryente hamet nga uso tay kunada nga nahangan tay nagriro kano dati mangbasa iti meter reader ti inek kunada nga haan kano met ata kitain met nga nasaya at awan met iti maganap dati meter reader no anat mabasa na iso ti ikot na no ato ti panahamat ka sumrekyan ko ana kas di apo ti explanation da ngem no adi ti panagdudwa kat may apo diti agbasa iti manam konsumo apo ti kuryente padoble yun atam diti kasagat makita namet nga nasayaat wen ata syempre kasla di umaawatan karon daron nga nakangit ka karo basita
Nakadot windmill, di tatiamo da kano, di adot na ipatpatak dira windmill dito, inalakat ti kuryente ti Ilocos Norte. Nangin na kano pa, ino'y komparati sabsabani nga probinsya. Ang amo ti met ti inek, agang angkat met iti kuryente. Iso Okay, nga, karo basita. Hala, pagsalitan tato, duma, dito yung apo ta talaga nga may samping nga dakkel nga issue ti probinsya ting Ilocos Norte. Okay, yun namon. Okay, awanan na po tinabat-bating nga oras iti programa pa Sirmatan ni Ilocano. Agyaman kami mananaputin kay panagdingig ken panagbuya. Itinaga na po iti Provincial Government of Ilocos Norte, ngidaduluan ni Governor Matthew Marcos Manotoc, kaya iti Communications and Media Office, ngidaduluan ni Mr. Jerby James Gumari, iti Imbagnakem ken Kooperasyon, iti RPN Dizar El Batak, ngimatmatunan ni Station Manager Rod Sadjan, kay kayso nga nag-report itang aldaw apo. Yaman kami aputin kay panagbuya ken panagdengeg. Ti karuba ya iti Facebook ken iti tangatang ni karuba si Tamakalipis iti CMO. Itibiyang Babay ti na po. technical control ni Engineer Marca Tuliao, itibiyang ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Haji Sidro, mo tibiyang ni Ronald Domingo na imbagadamag na imbang nga bigat ay amin na sang pada. Babay na po. Nangyaganyo ti programa ti Sirmatan ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Padaanan iti sumarunong nga paragparang manenda ti programa. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 9:06. Ready ka na ba sa lakas ng Super? Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 SRP. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly.